Habari mzuri. Yesu ni mchungaji. Kwa majina yako mimi naitwa Joshua Olesidai natoka Oregoroni Kajiado. Ya. Uthi ndakurehera mwanake nake wina kiheo kiega muno na kiheo kia goro muno. Tondu mwanake uyu etagwo Mathai Mukurino. Na maundu maria ekaga ni matumaga andu makene muno na matheke. Aingi anyu mamui, aingi matikimui no muthi ni mukumenya. Na hatari gute mahinda. Ni wega nguririkanio uririkane gu subscribe, ku share, ku like na ku comment. Nwe. Sasa tumekuja. Mukurino Mumathai. Hapa ni kwa Lazaro. Lazaro unajua nilikuwa nasoma Biblia juzi. Nikafikiria ndo gake ni kitu hawezi konga wewe. Si unajua Lazaro ilikuwa ya kitabu. Ilikufaga ikakaa siku ngapi? 3. Yesu kakuja. Sasa wewe ilikuwa imekufa ilifufuliwa na nani? Sasa mimi si tulikuwa urafiki sana na Yesu. Sasa mimi bado tuko urafiki kabisa. Kweli. Sasa biguni wewe anajua biguni? Biguni? Sikuenda. Wakati alifufuliwa alikaa huku. Lazaro ucio ni gutugo. Niiri. Sasa wewe anaitwa kama ile. Naona sasa hiyo naona. Nilikuwa nimefikiria ni hiyo nikashinda na alikufa hiyo Yesu na Yesu hayuko. Kwa nini wewe iko huko? Ni vio. Mwiroreri apokeithie mwiroreri. Haya. Habari mzuri. Yesu ni mchungaji. Kwa majina yako mimi naitwa Joshua Olesidai natoka Oregoroni Kajiado. Ya. Abohore thiu matuini. Haro. Ucio ni enoko. Na tondu jigua we no wikara kĩingo-inĩ kĩa matu-inĩ rĩ nonete mutha atĩ gĩthũri-inĩ gĩa Ibrahimu ta mũũrie atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno atũmaga ngigĩ bũrũri wa Misiri rĩ Firaũni ekire atĩa igĩthiĩ atĩ twĩ Januari tũtige gwĩtanga twahũta tũcirie ta mana hau nĩ weciria no igua ũrĩa njĩra tũcirie ta mana. Na kwa sababu mimi analisha pale Kajiado niliona nikiokoka kwa Wakorino Yesu analaisha kasi. Mimi nawachia Yesu ng'ombe na busi analisha. Kazi yangu ni kukamua jioni na kupeleka maswa. Haurega boro. Na ndionde kaundu kange bado wikite. Korino ndamwetera kesa. Mureira ni twarire rwimbo. Tukeina. Watha Korino namba kenda Korino tutionagio rwimbo kana tucumekie ndarama nesari tutingeina rumwe igua koro Akorino me guko mugukira muina rwimbo rumwe mainaga ici kana icho ithatu bas kugwa Akorino mendete rwimbo fiu Akorino ni twendete rwimbo na ndungetucumekia ndarama Okugo mohikini ni uthiaga. Nethiaga. Birthday ni thiaga. Mathiko event igongona tutathiaga turi ingi no ria gukama ng'ombe tondu ngikama ng'ombe ndi wiki. Yaurima. Ona turakira theire Januari. Muramira thira atia. Atiriri Israeli. We Januari re ni tukui na tihende twakomenya. Nguma yaku na tumeigwete. Akuma hende ya maithe maitu. Nduri watiga gwika ndoru. Ona mothe no urameka uru riu Mumathai Mukurino ri andu no menda gukuona na andu no makinyona ici ni marakuona andu mangi gukinyira atia ongauga kunginyira kana ni uri YouTube account ungithie ku yes ungiingira haria YouTube no wethe Masai Mukurino thione ni Mathai Mukurino ura wote kiremba Mathai ungiingira Facebook no ukuthie haria wethe ritwa Masai Mukurino. Ungiingira Instagram Masai Mukurino. No ungikena kunginyira na ihenya ri ni namba eno hatire inya hatire mugwanja hatire inya ithathatu igiri hatire mugwanja ndimicokera na githungu 0740 368 369 nilikuja kwa Wakorino kula kila kitu. Kuna biashara kwa sababu nikichinja ng'ombe hapana anatupa gosi Wakorino nalipa mimi naleta gosi anatengeneza drama. Kwa hivyo kule una faida. Si ndio? Sasa nikiwa kwa kanisa nakumbuka ile ng'ombe yangu tulichinja juzi kwa sababu naona drama. Hiyo ni kali sana. Murorari ihinda ritu na Mumathai Mukurino ndi yathira. Ni kari. Na ndirakurire guku ndi kurehagira Akorino angi nginya me more talented. Iki no kionjo. Kuna Akorino angi talented. Kuna Akorino nginya iritu drone utoi. Mwiretu DJ Mukurino. Ushika ongwa sigithigitha gacigithigitha. Ile ya sigithigitha.
naona ari ona kiremba ni kweli na maundu mangi manene muno ndikurehagira o mothe megi akorino kana kaundu kanini tu kamo mathai mukurino he mangi manene muno mokite methutha no karirikana go subscribe go share na ko like na go comment na thank you muno. God bless you very much. Assuring aya serena haona na siku ingine serena